سلام كمي تخونو خمي اللهم alright نايمشت مسي مسبلة متيناكم yes نشتي update هالات النحوات especially أزيا نقرات كاب كتتصر وصعي زمت أي مسل نشتي نعنا هنقلص اتو بالو يا feature كتريقو خلهم ماركتر يخمو خلو بمولو دارقا mostly down كينو له yes update لنا انت اي نزل حتى most probably اتي زلخنتات نابز قرده يمثل yes زي انا نشتي زلانا اتو انتلكم قلطف ابلنا كن وداعينا yes okay yes welcome okay so لما عن طريقهم ماركت صبوا كلت غيرني روحوات اس ان بوست انكريز لومي ماركت بتعمل صبوا كلت غيرو S&P up almost 94% and then down is up 0.75% and Nasdaq is up 1.52%. Russell 2K wake up, the small cap is up 1.12%. VIX down almost 8.21%. Oil was down near up coin crypto is up to 106 كنت تصبو نيرو عداقة بتعمل تصبو نيرو لما عن تصبو كلوز جيرو ازي pre-market like feature هجيجن ازيو ريد كوينو بتعمي ازيو ريد كوينو انت كوينو نزبل حتى نزي حتى انا نملس مالتي تجي نزين ناب ان خنمص احوات وار نزبل I think so especially تما بسرع لهم اذا فيديو زي اسمع دس يبلني I know ናይ ባዕልኩም ሓበሬታ እኳ ኣለኩም ነገራት ናብ ዝገረደ ይመጽ ይመስል ኣሎ ትራምፕ ካብ ኣኼባ ናይ G7 ኣብ ካናዳ ነይርዎ ኣብ መንጎ ኣኼባ ገዲፉ መጽኡ ናብ ዋይት ሃውስ ይመለስ ኣሎ ኣብ ዋይት ሃውስ ምስቶም ሴኩሪቲ ካውንስል ኣኼባ ጠልብ ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ ከምዚ I think so ናይ መጨረሻ ነገር ይመስል ኣሎ ትራምፕ ኢንቮልቭ ክገብር ኣብ ዝኾነታት እዚ እንታይ ክገብር ጉያ ኢሉ ዝመጽእ ዘሎ still ገና እቲ ናይ G7 ሳሚት ኣኼባ ኣይተወደአን ኣብ መንጎ ግን ኖ ናይ እስራኤልን ኢራንን ንሱ ይገደንን ንሱ ናብ ዝበርትዕ በፅሕሎ ወይ እውን ንሱ ናብ መጨረሻ በፅሕሎ ንዕኡ ገዲፉ ተመሊሱ ከም ዘሎ ወይ ከዓ ይምለስ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ኦኬ እንታይ ዘመሓላልፍ ዘሎ ትራምፕ እንታይ ከገይሩሎ ማዓንቲ ንግሆ ነዚ ኩሉ ኢና ክንርኢ ኣሕዋት ፕሊዝ መጀመርያ በዚኣ ክንሰምዓ ኢና in his Truth Social post quote Iran cannot President Trump issues a dire warning this was just minutes look this what a dire morning بالتعمي like as you حدقኛ ዝኾነ warning ይህቡ አንተ በትራምፕ ቅድሚ ቅርብ ዝተወሰነ ደቂቃ listen to this quote everyone should immediately evacuate Tehran he added in all caps in his Truth Social post quote Iran cannot have a nuclear weapon emphasizing a red line he has issued okay let me see أبعد ዘለኹ የለን ክሪያ so كملسكم نبتا اب social ناتو اب x صحافه انت everyone should immediately evacuate Tehran ዝኾነ ሰብ ካብ Tehran ክወጽእ ኣሎ ስለዚ ኣሕዋት there is something unusual ዝኾነ ደብዳቤ ክመጽእ እንታይ ክመጽእ ናብ ኢራን ማለት well ናብ ኢራን ክመጽእ ናብ እስራኤልን ክመጽእ whatever ንሱ ትኹነታት ሕጂ እንታይ ብዘሎ ትራምፕ okay ክላስ ትዲል ክፈራረማ ይከኣልን ኢራን ዝወሃበ ዕድል ተዋሂባ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ካብ ኢራን ሶሪ ካብ ቴህራን ርእሲ ከተማ ናይ ኢራን ክወጽእ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ምልክታ ገይሩ ንዓዝያ ጽሒፉ ናብ ኣሜሪካ እንዳጎየ ይመጽእ ኣሎ ትራምፕ alright let's finish this ንርአያ sorry guys weapon emphasizing a red line he has issued again and again now this so look this what ከምዚ መጠንቀቕታይ again and again ይብላለኹ ይዛረባለኹ በቃ ክትወጹ ክትክእሉ ኣለኩም ያ እዚ ሰዓት 2 ቴል ኣቪቭ ኣሎ በዚ ጋጣሚ ቴል ኣቪቭ ዘለኹም እንታይ ክመጽእ ክንሪኦና ማለት እዩ This comes as Secretary of Defense Pete Hegseth confirms that defensive capabilities have been moved to the Middle East. We learned from Reuters earlier in the day that was to give the United States quote options. President Trump issues a dire warning. This was just minutes ago. So
نجوه لما عنتي كمزي كيرر سترايكس بزح نجار تعينا استبقست نا ميدل إيست الله so yes أنت بقى كحلفانيرني I guess I said it كوان look this حوات زي كرافت زي this one درجة حموش تشح خون السراوي ديو عسرا زخون اير قلملت عينا خد كيد خل اسكن خنري اسكي think so yeah this عينا نعمل الاسم موف غير مالو بحصرس من قصاص غير خم زلا مالتي ازي نايتي اير كرافت كيرري ازي تعينا سراوي تخون اصواري خون زي تقدنا اصواري خون موف كتقبر وعيلا ابريدي كناتات الله اتمس سلازي ترامب warning هبالو again and again يبلالو that's all so Trump كاب مانغو ناي G7 زنبر عزي وساني أخيبا especially ناي تاريف سممع زنبرو اللي بزي قطامي مس يكي ديل جيرم تفراري مام جنيوس مس ناي إيروبيانون لايك صبو زخونا داتا بسيحام مس ناي كندا خانة 30 معالتي خون extended pause جيرم ملو بحتي لو صبو نيوس على تناي تاريف نقرفو نجزي سلازي نزو خلو جديفو ماتي انداوي ناب أمريكا زمت زلو أب أمريكا أخيبات الوال دريو لهم زي let me find this better نزي آخري أتنحني okay كمان Here you go. أبزي أخمت أكم يهجي تنحني. So تاكيرا بسا ذات رياضة لهم aircraft بزح نجار تعينا تمتزلا تمالون قرب رئينايون نيرنا Fox News. Come on. Trump D. Give me this back. There you go. Something that I often hear from people going through divorce is that they just don't know what to expect. And while we as attorneys... And we start with this Fox News alert. Israel says it has eliminated 4 senior Iranian intelligence officials, including the IRGC's head of intelligence. So this comes as Iranian missile strikes kill at least 8 and injure hundreds more as a rocket fire rained down on central and northern Israel overnight. So Chief Foreign Correspondent Trey Yingst is live in Tel Aviv with the latest. Hey, Trey. Hey, guys. Good morning. I do want to start with some breaking news. According to the Israeli military, Israeli fighter jets are currently striking a series of new targets inside Iran. This follows ballistic missile fire launched by the regime overnight at both central and northern Israel. 8 people were killed in those strikes, 5 impact areas, and significant damage caused to residential blocks. We were at one scene in the heart of Tel Aviv, speaking with a survivor from the attack. Take a listen. When the missile arrived, we were in the staircase I just in want the building, to and the shock was like so huge. I never saw even a piece of حوات نعان خري أكمتي أوس picture ناتاسي. Anyway, yeah. Let's back it up. How big مخانا مالتي عنتبو بحثيرو إذن هلكم تسعين زخيز اللو لما عنتي already أبو بتسيح اللو مالتي جون عسر شدشة رايترز كام زها aircraft carriers إذا بمولو تسعينانا وخيدا خمزلا سلازي حموش تمئتي خون سراويت كتحس كم تخيل أصوارات بزحات صواراتون كسب 20 خون نفرتي خون كسكم كم تخيل يزقول أو نتي according writers عنتبو زقولت أمالتي technically جنابنا نخيزل نحوات بك تنقرات ناب زقرده ناب the worst يمتسالو سلازي yes بحثيرو I don't know why Trump net summit قريفون
ተመሊስኩም ዘሎ ኢና ፈሊጥና ዘለና ናብ Trump ክንመጽኢና okay yeah كل شيء source يحوات source is the most important we have to go with the sources okay let's go so look this Trump deport G7 summit early due to the Middle East tension أقدم بيلو نتي أب كندا زكايد نبرة نعو قديفو بسنك ناي Middle East tension واتيو نزي واتيو قديفوها ህዝቢ ካፕቸርሃን ሙቭ ክገብራሎ ኢቫኬት ክኾናሎ ንሕና መጠንቀቕታ ሂብና ኢና ባህሊ እዩ እስኪ ካልእ ኣፕዴት እንታይ ኣሎ ኣኼባውን ምስቶም Trump asked National Security look this what ቅድሚ 14 Trump asked National Security Council to be situations room when he gets back to the White House technically up to ናይ room situation ኣብ ኣኼባ ክጽንሕዎ ኣለዎ ብሰዓት 8:28 ዝበልዋ እዚ ቅድሚ 2 ሰዓት ኣከባቢ sorry قدمي 10 قلده اكبابي 14 دقيقه اكبابي so مستي انتايم غزاربو انتايم غبرو we'll see what happen so بتخكل I don't know president requests the National Security Council he prepare in the situation room when he returned from the G7 summit US official told to NBC so كملس تمليسو already امغدخم زلو يتغعزو امغدخم زلو يملسكم زلو نا وايت هاوس تمليسو متي national Security Council أخيبا خمزة كمزي قبر يسوي زلو why Trump is cutting حتوات Trump is cutting short بحثيرو تأخيبا still صباحون نغسل نير his attendance at the Group of 7 summit in Canada because of the ongoing conflict in the Middle East the White House says this evening so technically Trump نتسم نتأخيبا قديفو كيدو بقى اتينا ورست بصيحكم زلو زبل زلو Trump and Canadian Prime Minister agree زي ابو لهم تمناي تعرف by the way agree to 30 days window for a trade deal that's good news but our stock market could be high with this but I don't think so Trump leaving G7 early due to rising Middle East conflict so ማለት አንተቦ እንታይና ነምብነርና አንተቦ እቲና ኤምባሲ አሜሪካ ኣብ እስራኤል ወንተሃሪም ይሕዋትና ኤምባሲ አሜሪካ በእስራኤል ተሃሪም እዩ ግን ብዙሕ ጸብጻብ የለን so is White House ሕወስ ወረነ ዝኹናት I don't know አንተቦ ናይ ሶሻል ሚዲያ ናይ ሪኢኹማ ትኾንኩም ኣብ ቸርሃን እንዳሕለፈ ከለው ቦምባ አይና በተተኪሶም አጋጣሚ ታ ጋዜጠኛ ሙዛገራ እዚ ዝረኣኹሞ መጥቃዕቲ ዓንተ ወይ ተኻይድ እዚ ትሊስ ቅድሚ 3 ሰዓት ኸውን እዩ ሕጂ ኣዝዮም we are at the end እዮም ዝብዘሎ like you know we are በቃ خلاص እታ ናይ ኒውክሊር ፋሲሊቲ ተሪፋ ዘላ ሓንቲ almost ክትጠፋ ኣለዋ ዛ ዓይነት እዩ I don't know ናብቲ ክንከውን የብልና Iran cannot have a nuclear weapon 4 ነጥቢ just ንሳ ጥራሕ ዝብዘሎ ትራምፕ ካል ኣይኮነን Iran cannot have a nuclear weapons okay ካልእ see Trump conventional deport G7 after calling for massive evacuation Iranian capital city ህዝቢ ክወፃ ኣሎ ካፕቸር ሃን ኢሉ ዛረብ ዘሎ so ክንከይድና ዳሓና ኣብቲ ሶሻል ሚዲያ ናቱን بحثيرو تنطب ክትሕዘኩም ኣሕዋት ትሪእዎ ኣለኹም እዚኣ US military ዝሓዘት aircraft ናብ Middle East ትኸይድ ኣላ this is big one ብዙሕ ነገር ክሳብ 5000 ይኹን ሰራዊት ክጽዕን ትኽእል እያ ክሳብ 20 ይኹን ኣይርስ ካልእ ክጽዕን ትኽእል እያ እዚኣ ሙቭ ይገብሩ ኣለዉ እነን ኩሉ aircraft ናይ UK ናይ ፈረንሳ so ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ኣብዚ ብዙሕ ለውጥታት ተለውጥ ኣሎ that's why Trump ኣነ ዝኹሉ ገዲፎ ናብኡ መጽዩ ኣሎ ማለት እዩ نتي X كان بيبنى حساب according Bloomberg Trump has required that the National Security Council be prepared in the situation room Fox News كم تسمعكم أخيبا خبرنا هجهوت أخيبا بلالو
So China's embassy and China's embassy in Israel warning citizens mass security situation has become more severe. So China embassy netom ab hizbom بستخال متنا بإسرائيل زلهم دي أبكال زلهم through land border cross كتقبروا as soon as possible بلالو ناي China embassy مالتهوان any China embassy زلو any China وين be to live بإسرائيل تنوبرو بلالو through land بمرجعكم border جركم cross جركم as soon as possible كتوصل لكم بلالو نابي I don't know مالت this is tough I don't know سلازي Chinaون I don't know China هتجيب زي involved تقبر ده نزل حتى اندعي من عالباتي اسخي خد قصل دي involved تقبر ده اندعي كل شيء عزيز قد ما نازل لحوات قدمناها نملس كرينا ابزي وشت 24 ساعات كريي يز قداي مالتي وي انت خونخا هوب نوت ايران دويلهم كم تعان توزبلو دويلهم نز قداي زي او كبلو تسفا نقبر نابديل كن مصينا خبلو تسفا نقبر كينو اغن يا China embassy زخونه زي غاوي Chinaوي ببوردر غيركم ولا بمريت غيركم تحاسو كاب اسرائيل وصو يبلالو then يا كم ويزبلنا ترامب اخيبا من سكرتير ناشونال صوعلو ترامب ريتيرن انا واشنطن زملس يجملس كم زلو تغليصلو نت تريب ناي G7 كم زنبر كات غيرو because of Middle East the worst بتحكم زلو يغلصالو so everyone كوتس خلالو تشارهان درس ختما أنا عراق مالت air defense highly activated in تشارهان okay yes تم air defense mostly بتعمي highly activated allo أزي active allo تشارهان everywhere مالت يجي on our way to make sure Iran doesn't have a nuclear weapon Trump on our way to make sure Iran doesn't have a nuclear weapon okay بتوكل I think so he pressure من عالبات إذا تقدر تجبر زلوا دخان إيران تدول ويكا دويلهم أوكي نسمع عبلو ده أهب نساخد في الترم عليتيو نهاية إيران كنت حيز الله إيران هنا بعلامة مسارع هلواي عن تبوا على ناتان هني بالنيرو نيويورك هاي طرف هارما زغل سبي بالنيرو سلازي أحوات نخلو مفلاتون مدلواتون صبغي سبيشال زما بإسرائيل زلهم and then سدازاب إيران زلو هزبون نتهزبي كوتسالو تهزبو كوتسالو نتا فاسيليتي كهارمان بحركينهم هزبه لكم يبلون عليه اوكي ستريم يا زيناي تعرف ديليو well نتي supreme like supreme the high leaders as you انتايلو عنتبو ترامب تمالي تحلفنا هوات ترامب قتل يبلنيو نتان هنكن قتلالو ازبزلو so I don't know نابيجت اخم تخيل استاون ريانا anyway it's very مالتي جنتا ايزي as you تحبريتا خبكم سلازلنا اينا حبش education حبريتا نهبكم نهب زلنا هلا يكونن ازي خا بقى سبيشال تما بإسرائيل زلهم نزو دايزي بدقيق كتريوا يا نلابا مالتي the IDF Home Front Command stated that civilians can now leave their shelter look like their third failed ballistic missile attack today against Israel by Iran. Okay. Yeah, by Iran دخون ballistic missile كم زغل ناب إسرائيل ونقول له زي أتوم IDF مالتيو سلزي نابتناي shelter معك أبيكم كتأتوا لكم كبير بعد من تيازيا كتأتوا لكم إذا ساين زيا حوات تم تريوه no reports so far about the impact in Israel. ግን ክሳብ ጅዝ መፀ ኢምፓክት የለን ማለት እዩ multiple interruptions you know multiple controls okay okay look this حوات ቅድሚ 22 ደቂቃ ዝወፀት chance of USA military action against Iran before July on the just play mark it is betting market has exploded within the last few hours up over 65% following statement and posts by US President Trump, one of which is called for the immediate evacuate Gobrolo Tehran. Okay, Susan Hamushten person, Susan Hamushten committee, na US military, Nazi Gudaizi, join Gobra Libnalo. Look this what. This is according this Susan Hamushten committee, USA, Nazi Gudaizi, according the poly market, comes out now Susan Shoatan, Susan Hamushten, say Susan Hamushten Abdi, as Susan Shoatan, by the way, I don't know. Susan Shoatan committee, military na USA ويكا أصور na USA متقعت خجبري خلي نزجود دايك حوسة خلي مخنياتو according Trump زقولت أزلو ممرحيتها
أبتيناتو X قلت أزلو this is قد ما عسران قلت أنا مالتي so درجة ساعة 4 AM after هاني زلو so United States going to get involved with the war in the Iran tonight so هجي tonight but أنا ناي اسم مالتي so it's going to be happen within the next hours or so if not it likely will not happen until tomorrow night or later this week so yeah maybe إذا Trump زقبره زلو جحوات Trump عقرقر مالت عقرقر نحن بلو بالتعمي كاب كندا متسينا بزي متسو زلو شبر بزبلو زلو أهاب أوعد مكلت أف خوني غلي سلازي may involve أبزي أخمنا مبازلنا أبزي سورس كم ريازلنا أبزي حوات بكا United States involved كم تقبري 69% مالت نزلنا So, yes, officially confirmed that the forces in the Middle East remain in the defensive posture, and then the US is not yet participated in strike against target in Iran. Yeah, participate comes the government. Okay. Fox News report that US President Trump requested a National Security Council NSC be in the situation room. Antabari ina anazia akheba kairalo abs ab gabralo. Why akheba kairu amona US counselor and her security counselor and her zokhana nagar tazeli malet. That's true. That's true. Yeah, President Trump had a great day of G7, even signing a major trade deal with the United Kingdom and the Prime Minister of the, Storm. And then Salasam Alti extended Gerwana Canada. That's a good news, but bullshit in the Haji. Yes, Trump, nap USA Imilas Allo, nap DC White House, Imilas comes the legal Alobzi. Now to post governor Lokum USA. America first means many great things, including the fact that Iran cannot have a nuclear weapon. Make America great again. That's all. بحثيرو target نسا Iran nuclear كهلوا. That's it. Somebody please explain to Cookie. I don't know who's that. Cookie Tucker. Oh, Carson. That's Carson. Iran cannot have a nuclear weapon. All right. So I don't know. The White House officials to solve the innocent. Okay. بحثيرو حوات زيا. Yes. Antabon Tailuniru. Iran should have signed the deal. I told them to sign. Like, they didn't sign over. What a shame and worst of human life. Simple stated, Iran cannot have a nuclear weapon. I said that over and over again. Everyone should immediately evacuate Tehran. Sign could go on a deal. Kendegize Tazaribe. He was Salama. So Iran could look nuclear. Let's shame on you. Hizbi after رئيس ختمة إيران زلهم وصل 4 سنين. All right, this is what I know is كم news كتقربوا بتصبغ أيقونن جن especially كتنقو أنا هلكم زيا بحثيرو زيا تا عن تبو من قصص قبل كرم 10 ساعات يا مفجرة زلا سلزين أبتو area نا وتخيل الله زيا بزح سخون السراويت بزح سخون الصوار كتحس تخيل يا معلم. Here you go. This is big nigger. Yeah, my life, right? So, yeah, anybody in the her زخونتاتنا بحما الله سلازي أمريكا تحوي ساري أنا خدبل أي كعلن أي صفار يلان جن كم استقبروا زلا maybe استخدم زلا خونتات يعني أبو خير الله ناي معلتاتي وناي ساعات خوني خلي ولهم مشدي ويقله أهب إيران نزخل خونتات رياء كتانا سممع كتاعتو تسفان قبر نزخونتات كراجع عند حركينو وال أنت زي تراجع جيجن is gonna be very disaster مالتي مهنياتو إيران كتا حزالات it's a lot of things حزا تكون تخليها سواء إيرانون ناي مودة أتا يخلي شاع عند حرقهم مودة أتا زلسب بزح نقر قبر خليو هذا استفال ليس وار كدر بخليو سوداز بعل China حوس أخلادو بعل تركي حوس أخلادو maybe yes or no we'll see yeah it's very danger زي ترفني زغون حبريتا غهلو من البات فكس نيوز رينا هنا okay will أبدي عن تبغى صحافة article نهلكم ساعات قديمة will USA join the Israel-Iran war after embassy hit Iran biggest blunder may drag America into the direct conflict okay
Yeah, maybe. Looks like that way. But up to now, what damage did the Iranian strike cause? The USA embassy in Tel Aviv is the USA embassy branch located in Tel Aviv. ብዙሕ damage ወላ ሓንቲ damage እውን ዝገበረ የለን ከም ዝሪኦ ዘሎ ማለት እዩ ሶ ግን እዚ ድራግ ገብራ ዶ ይኮነ እዚ ኮነ ድራግ ገብራ ዘሎ ብሓፂሩ ገብራ እንድሕር ኮይኑ ድራግ ናብ ክእትዋ እንድሕር ኮይኑ ናብ ትኹነታት በቃ خلاص እቲ ኒኩለር ክህልዋ ይብሉን 4 ነጥቢ ሶ እዚ ተስፋ ክንቆርፅ የብልናን most probably ነቲ ናይ ስምምዕነት ናይ negotiation ክስሕበልና ይኽእል ብቕልጡፍ ዝበለ ነቲ ዲል ማለት እዩ ካልእ እሲ ዘለና update እንተልዩን ኣብቲ ኩሉ ሻዕ ሶሻል ሚድያ ወይ ከዓ ኣብቲ ናህና ፌስቡክ ከነምፅኢና ኣሕዋት ሓድሽ ነገር እንድሕር ኣልዩ ናብኡ ቀልጢፍና ክንፅሕፈ ኢና So several more. US Air Force KC-135 is aerial refueling like tanker. Oh, tankers have deported from the air bases in the United States, heading northwest toward the Atlantic in the last hours or so, including several of KC-135C and KC-46C, which is repositioned last night based in the US. Okay. Look this how now USA and the attendant KC-135 what it looks like KC-135 what is it tanker how it looks like image wow እዚአን ህልዋኹም እዘን ተፈላለዩ ዓይነት እዚኣተን ይኸዳ ኣለዋ reposition ገብራ ኣለዋ እዚአን ናይ USA ማለት እዩ okay what it looks the other one let me see okay 135 KC-46S KC-46S okay it's all similars okay these things I don't know I'm not ثلاثة ورحيب سوات علمت أودي I have no idea my goodness this is like what is this bullshit okay wow okay well yeah زي قدمي سلسته 5 minutes اگر زلا تري لهم موفي قبرالوا ناب اي خدالوا ناب ان هيدنز قبرالوا ناب toward the Atlantic in the last hour ناب toward the Atlantic anyway ناب هيدن قبرالوا ناب خدالوا مالتي حتيرو okay that's bad all right بحد صارينا هنقبراتها فيديو so what happened pre-market ስለምንታይ red ኮይኑ እዛ ኒውስ ከም ዛሬ ኣዘልና ሕጂ completely USA almost 67% involved ትገብራላ ዛ ዓይነት እዩ ኣሆብ ከዓ ኢራን ደው ኢላ ካነ ዝኾነታት ጠጠው ተብሎ ትኾን so feature ንህለኩም down is down almost 0.42 S&P is down 0.46 and Nasdaq is down 0.51 single company تريخمن كل دارجا down كخونه يعني جمسل yeah Tesla is down almost 0.65% Nvidia is down for sure 0.36% Palantir could be down oh yeah 9 military ነገር ክሳብ ዝኾነ Palantir how about Apple ten company that Apple yeah down 0.40% so لما عندي market ጽቡቅ ክሎዝ ገይሩ ነሩ ግን yeah because of this all በዛ ኒውስ ያግን ኩላ ነገራት ተቀያይራ እንበር good news ነለኩም QQ is as a Nasdaq ETF is down so መዚ ዲል ረኺቦ ዘሎ ምስ UK from and then ናይ ካናዳ ካ extend ጋርኑ 30 መዓልቲ ጃፓን ወን ተስፋ ኣለዋ እዚ ግሪን ምርኣና ይህጂ ግን here you go we have red all right thank you if there is ዝኾነ ሓድሽ ነገር ትሕላለዩ احنا ኣሕዋቶም Facebook ኢና ንሕና ፖስት ንገብሮ ትክክል I know በእንግሊሽ ገለልኩም complain ብዙሓት ትገብሮኩም that's all we do ምክንያቱ ናብ ትግርኛ ክንጽሕፈውን yeah I know حدش عالم 9 million people is I have no idea 9 million كم يجرم بحساب كوص يقولوا yeah أبزي كم زنا قبرنا نسدينا حوات أنت وزي أرايوا قدمي 3 ساعات said hey a deal will be signed or something will happen Trump is بلايجا that means قدم 3 ساعات جميرو okay deal فرمو أنت زي فرم قال something will happen this is مالك very bad okay Somber Israel Prime Minister Netanyahu killing Iran supreme leader would end the conflict بلا لا. زي أجن Trump تمال تقايم وين أول هجيجن نبي كنا تاتن لنا. Alright أبزي بوستن قبرنا حدا من حالات حدش نقدر تقوليو
ማርኬት ከም ዝሪኢኹሞ ሬድዩ ፅባሕ እዚ ኩነታት ተቀይሩ ሃብሶ ሳም ኤግዚት ስትራቴጂ ክንጥቀም ክንፍትን ኣለና ስፔሻሊ እንድሕር ዝኾነ ማርጂን ኣለና ዝኾነታት እዚ ክሳብ ዝረጋጋእ ኩነታት ተተረጋጊኡ ናብ ምፍራም ገጾም እንድሕር ኢራን ደው ኢላ ከምቲ ዓንተቦ ዝገበረቶ ንተን ናታ ኣላይስ ነተን ናታ ጎረባቢቲ ንመነመን ተዛርብ ነይራ መሲልኩም ያ ፍሬንች ጀርመን ብሪቴን እዚአን ፎሬን ሚኒስተር ኩለን ትሪኦም ኣለኹም እዚኣቶም ፎን ኮል ምስ ኢራን ፎሬን ሚኒስተር ገይሮም ነይሮም ዓንተቦ ማለት እዩ Israel is taken out Iran media situation appears to get pampered. Yeah, European Commission. No. Yeah, Iran neti signals antobo signal ገና ቀድማ 10 ሰዓት ማለት እዩ ስለዚ according Wall Street Journal ምክንያቱ ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ንኸተረጋግእ ኢላ ነተን ምስዓ ንበዓል ቀራር ስዑድ ዓረቢ ካልእ ኦማር ከም ዘዛረበተን ምስ ትራምፕ ክራኸቡ ነቲ ዲልስ ክረዳድኡ ዓንተቦ ቅድሚ 10 ሰዓት መፂ ነይሩ ግን ካብዚ 10 ሰዓት ስጋብ ሕጂ ግን ቼንጅ ተለዊጡ ኣሎ ኦብ ናብዛ ዓንተቦ ዝነበረ ሶርስ according Wall Street Journal ደምፅዋ ናብ ኣንምለስ ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ሕጂ ቁርብ ኣትሪርዋ ይመስል ትራምፕ ማለት እዩ ኦኬ እምበር ዓንተቦ ነተን መሓዝታ በዓል ስዑድ ዓረብ ዲን በዓል ቀዳር ዲ ገለመለ ኣኻኺባ ኦኬ ለስ ነዚ ኩነታት ጠጠው ንኽብል ንምርግጋእ ኢራን መፅዋዕቲ ገይራ እያ ግን ሕጂ ከዓ ካልእ ሓድሽ ንህሎ ማለት Alright, thank you. Yeah, Iran seeks to talk with the USA and Israel, sending a message via Arab intermediaries in Arab. According to Wall Street generally, that is the good news. That's why market كمان صبوا عليه إذا news يا حزاتنا وعلاجن نمشي تفحب لما. Alright guys, thank you so much. We'll see you in a minute. I know the hazin, بتعمل the hazin. I know how possible. I like that. How the hell is like شعت million? I have no idea. True. 9 million. 9 million quotes comes along. I don't know. That's a good point, by the way. Yeah, the war could be America and Iran. True. The war could be America and Iran. Yes. Oh, دبداب, yeah, of course. دبداب الله. كم سردت نجراتنا دبدابات قص الحوات. زو كاب دبداب هجي نفرح زلنا كاب تدبداب نلعلي كاب زقني كاب زنبلة خاي كون. That's all. نحر أمريكا أتاتو حوات look this. أمريكا نحر أتاتو نزي بتحدى وجن China already كاب هي أو إسرائيل ذلهم نبرتي لا أو إسرائيل ذلهم زيجا ناي China بمرت بلاند غيركم بتبرر وصبلوا مالو. Okay, what does that mean? I don't know. Right? Is it involved with Gabriel? I hope not. So that's the only one تفرح مالتي. China, Turkey. بعد اليمن قلنا بكاسنا big deal جن. صد كل شيء عسل زلوا مالت. بعد China, Turkey, Russia كأوصل لي خلي. Good luck. أملاخ إسرائيل حلوا ونزخل له حزبي. السلام زلوا حزب خوالاب ترهان زلوا حزبهم بسلام كله خابت special 19 nuclear facility دليل ما زلوا. Yeah. So thank you guys. أبصر لهم كأملاخ حلهم أبكل زلهم أملاخ حلهم. Thank you. إذا حبيت عزيزين please. بستغل مثلا السورس and the sites بتعمل تتنقلوا مالت every minute update ببذل لكم ألو alarm عليكم بزح نقرأ لكم of course نفعتهم جن careful. Thank you so much. Thank you. All right. Bye bye.